Yes, ibihe byiza ndetse n'umugoroba mwiza kuri mwe mwese mwahisemo kubana natwe mukavuga ati reka amakuru n'ibiganiro mujye mubisanga kuri uyu muyoboro. Ni amakuru akomeye cyane ariko kugarukaho hirya no hino ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, hakurya y'ishyamba rya Kibira ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Irani na Israeli, umuriro ukomeje kwaka amagingo aya ngaya. Israeli iri kwigamba ibitero bikaze yarashe kuri Irani. Ndaza kukubwira icyo Irani nayo igiye gukorera ino Israel. Ndaza rero guhera aya makuru mu mujyi wa Goma nkubwire ko Bintou Keita wa MONUSCO yizeye kubona amahoro nyuma yo guhura n'abayobozi ba AFC M23. Uyu Bintou Keita ni umuyobozi w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bintou Keita yagaragaje ko yizeye ko uburasirazuba bwa Kongo bushobora kugeramo amahoro nyuma yo guhura n'abarimo Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa, Colonel John Imani Nzenze ndetse n'abandi bakomeye cyane muri uyu mutwe wa M23. Ndaza kubwira icyo Bintou Keita yasize atangaje mu mujyi wa Goma akihava. Rwari uruzinduko yari arimo rw'iminsi 3 hano mu mujyi wa Goma. Ndaza kandi kuva aho ngaho nkubwire ko muri teritwari ya Rubero, aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru, abarenga 1,500 nibo bamaze kwicwa mu mezi 12 ashize n'umutwe w'iterabwoba wa ADF NALU. Uyu mutwe w'iterabwoba ADF NALU wishe abantu barenga 1,500 muri teritwari ya Rubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Rero amakuru aravuga ko rero kugeza ubu ngubu biciwe mu bice bitandukanye. Ndaza kubwira ndetse n'ikiri kugarukaho hano muri ino teritwari ya Rubero kuva ubwo nyine uyu mutwe ukomeje kwivugana benshi. Ndaza kubwira ko hariya i Kinshasa Kiliziya Gatolika yamaganye Jean Pierre Bemba wayishinjije gushaka kwica Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mu kiganiro na Top Congo cyabaye nyine kuri uyu munsi, ihuriro rya Senko ndetse ryagaragaje ko ryababajwe n'ibyo Jean Pierre Bemba yatangaje. Binyuze rero muri Musenyeri Fulgence Muteba Mugalu, uyu nguyu ni perezida wa Senko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yatangaje ko kuva muri 2023 ubwo abakandida biyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu, Jean Pierre Bemba yakomeje kwibasira Senko ayishinja ibirego bidafite ishingiro. Senko rero yongeye kwihaniza, cyangwa inama y'abepiskopi Gatolika yongeye kwihaniza bikomeye cyane Jean Pierre Bemba. Uyu ni minisitiri w'ubwikorezi muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kandi kuva kuri ibyo nyarukire ku kibuga cy'imirwano nkubwire uko byifashe i Mulenge muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bituwe n'abanyamurenge. Hari umutekano kugeza ubu, ariko hari kwikanga ibitero bikomeye cyane bigiye kugabwa n'ingabo z'u Burundi. Magingo ya ngaya rero ubwoba ni bwose, ndetse hari n'imirwano iremereye cyane iri kubera mu duce dutandukanye, cyane cyane agace ka Katana mwabantuye. Aha ni hafi y'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kavumu. Ibintu ntabwo byoroshye, umuriro uri kwaka kuva mu gitondo, urusaku rw'imbunda ziremereye cyane nirwo ruri kumvikana. Iki kibuga cy'indege cya Kavumu urabyibuka ko ari nacyo mpuzamahanga cya Bukavu. Ibi rero byose bikomeje kugenda bitera ubwoba abaturage. Ndaza kubwira ko kandi magingo aya ngaya n'ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko inaniwe kwitambika u Rwanda ngo rutayobora Rekasa, u Rwanda rwongeye kugaragaza ikintu gikomeye cyane ku mubano warwo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kubwira ko intambara ya Israeli ndetse na Irani yongeye guhindura isura, ibintu byongeye gufata indi ntera mwabantu mwe. Israeli yarashe misile zimeze nk'imvura mu kirere cya Irani, byangiza ibikorwa remezo bya Irani. Ariko Irani magingo ya ngaya imaze gutangaza ikintu gikomeye cyane, imaze gutangaza ibitero simusiga karahabutaka karundura igiye kugaba kuri Israeli. Muranabyibuka ko Israeli kandi imaze iminsi yivuganya abajenerali 12 ba Irani. Ibi rero bikomeje gutera ubwoba ibihugu bimwe na bimwe bikikije bino bihugu cyangwa bituranye na bino bihugu. Magingo ya ngaya rero hari n'ibyo Uburusiya bwagiye butangaza kuba buri inyuma ya Irani, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kohereza izindi ndege zo mu bwoko bwa ballistico missile, ni misile
bohereje hano muri Israel kugira ngo barimbure ngo Irani. Ibi byose ndaje mbikubwire 5 kuri 5. Reka mbasabe gukora subscribe mwe mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro 5 kuri 5. Ikaze. Reka mbere mu mujyi wa Goma, Bintou Keita wa MONUSCO yizeye ko hagiye kugaruka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo nyuma yo guhura n'abayobozi ba AFCM23. Umuyobozi w'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Bintou Keita, yagaragaje ko yizeye kugera ku mahoro ngo birashoboka cyane nyuma yo guhura n'abarimo abayobozi b'ihuriro rya AFCM23 bamwe rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu Bintou Keita yageze mu mujyi wa Goma uri kugenzurwa na AFCM23 tariki ya 12 Kamena 2025 kugira ngo amenye uburyo umutekano uhagaze mu bice biri kugenzurwa n'iri huriro. Ni amakuru azageza ku kanama ka Loni gashinzwe umutekano tariki ya 27 Kamena 2025. Aya makuru azageza kuri aka kanama ni amakuru avanye hano mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibyo yaganiriye na M23. Uretse rero kuganira n'abayobozi ba AFC/M23, Bintou Keita yanaganiriye n'umuyobozi w'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yitwa General Major Murwambisi Diakopu, ndetse n'abasirikare bari mu butumwa bwa Loni hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo yarangizaga uruzinduko rw'iminsi 3 yari yagiriye hano mu mujyi wa Goma, Bintou Keita yagize ati: ubwo kajugujugu yanjye yagoga ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma, ati byakuruye amarangamutima menshi. Ati mu biganiro nagiranye n'abo twahuye, ati numvise icyizere cy'uko amahoro agiye kugaruka ndetse n'umusaruro ufatika ukaba wagerwaho. Ni ubwa mbere Bintou Keita yaragiriye uruzinduko mu mujyi wa Goma kuva bafatwa na AFC/M23 muri Mutarama 2025. Ubusanzwe iri huriro rya AFC/M23 ryanengaga ko abo bahanganye ngo ryanengaga iyi MONUSCO, murambabarira, ryanengaga iyi MONUSCO bari banahanganye mu rugamba. Yego, MONUSCO yigeze kugaragara ku rugamba rwose iri gufatanya na FARDC. Rero M23 yanengaga cyane iyi MONUSCO ngo kuba yarisha amategeko ku bushake igafata uruhande mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse kuganira na Colonel Nanga, akaganira na Bertrand Bisimwa ndetse na Colonel John Imani Nzenze, uyu nguyu yakuriye ubutasi mu mutwe wa M23. Hari ikintu bivuze cyane kuko ni inama mbona yabaye mu buryo budasanzwe, kuko yari irimo n'abayobozi batandukanye ba MONUSCO, yari irimo abayobozi batandukanye ba SADC, yari irimo abayobozi batandukanye baturutse impande n'impande. Ibi byose rero bishobora kuba bigiye gutuma n'ubundi ahongera kugaruka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, bigizwemo uruhare na MONUSCO, kuko Bintou Keita avuye hano mu mujyi wa Goma n'ibyo, ariko agiye kugaragariza akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi uko ibintu byifashe, ndetse banafata umwanzuro ku kuntu batangira gukorana na AFC/M23. Reka munyemerere nerekeze muri teritwari ya Lubero muri Kivu y'Amajyaruguru. Abarenga 1500 nibo bamaze kwicwa mu mezi 2 ashize n'umutwe w'iterabwoba ADF NALU. Uyu mutwe rero wishe abantu 1500 muri teritwari ya Lubero muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Societe civile ya Njiapanda Mangurejipa ni muri aka gace rero ko muri teritwari ya Lubero kitwa Njiapanda Mangurejipa, basobanuye ikinyamakuru cyacu ko muri Kamena 2024 ubwo ADF NALU yicaga abantu 43 muri Mainkengu, ubwicanyi bwarushijeho no gukarata ndetse no gukaza umurego mu bice bitandukanye by'iyi teritwari ya Lubero. Umuyobozi wayo wa Societe Civile hano Lubero witwa Fisto Kabunga yagize ati: kumena amaraso byakomeje mu majyaruguru ya Lubero kuva rero uyu mwaka wanatangira 2024. Mu mwaka umwe abarenga 1500 barishwe, imiryango ikurwa mu byayo, uduce twose tuvamo, abaturage bose barahunga kubera imirwano, ndetse n'uyu mutwe w'iterabwoba ADF NALU wari ukomeje kujujubya abaturage. Uyu Kabunga rero ushinzwe Societe Civile hano Lubero yanasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufata ingamba zihutirwa zatuma umutekano wazambye mu bice byibasirwa na ADF NALU ugaruka bidatinze, kuko ari byo abaturage bayitegerejeho. Raporo rero zitandukanye ziragaragaza ko uyu mutwe wa ADF NALU uza ku isonga mu mitwe yitwaje intwaro yica abaturage benshi
henshi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho abarwanyi bawo bicisha imbunda nto n'iza gakondo ndetse bakanatwika inzu z'abaturage hano mu burasirazuba bwa Kongo. Ingabo za leta ya Kongo FARDC magingo yangaya bakomeje gusatira umujyi wa Bukavu bahagaba ibitero mu buryo bukomeye cyane. Ni ibitero byagabwe mu duce tugera kuri tubiri dutandukanye. Magingo yangaya amakuru aravuga ko ibitero byatangiye muri kera rw'iki gitondo. Ni ibitero igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'abazalendo bagabye ahitwa Kamole n'ahitwa Kagabi. Utu duce rero twagabyemo ibi bitero, amakuru agaragaza ko duherereye hafi y'agace ka Katana. Aka gace ka Katana kari mu birometero 10 byonyine uvuye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kavumu. Aka gace ka Katana kandi kamaze iminsi kaberamo imirwano ikomeye cyane hagati y'impande zombi, kari mu birometero nyine 10 uvuye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bukavu. Mu cyumweru gishize hagiye hagaragara ibitero bikaze cyane, ariko umutwe wa M23 uza kwisubiza kano gace nyuma y'uko wari ukambuwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Aka gace ka Katana ni agace k'ingenzi kuko gahuza ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse n'umujyi wa Bukavu. Ku munsi w'ejo nibwo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta, ndavuga FARDC, bongeye kugerageza ibitero biremereye cyane mu nkengero z'aka gace ndetse no ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kavumu. Amakuru akomeza avuga ko iyi mirwano yabereye aha Kamole na Kagabi yamaze umwanya munini, aho humvikanaga guturika kw'intwaro ziremereye cyane ndetse n'izoroheje, maze bituma abaturage bava mu byabo bahungira mu bice bitekanye. Icyakora amakuru atugeraho nuko kuva mu gitondo cyo kuri tariki ya 15 Kamena 2025 amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko utu duce twose twongeye kugarukamo umutekano, ndetse magingo ya Intare za Sarambwe zahise zihamanura force cyangwa abasirikare benshi kugira ngo barinde umutekano wa bino bice. Aha rero muri Katana ndetse n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, ibi bice byose biherereye muri teritwari ya Kabare ndetse n'iya Karehe, zisanzwe rero zihana imbibi na Kivu y'Amajyepfo. Ibi bice byose rero byakunze kuberamo imirwano idasanzwe kuva umutwe wa M23 ufatanyije na Twirwaneho babohoza ibi bice ku itariki ya 16 Gashyantare 2025. Ni imirwano ikomeje gutera ubwoba abaturage koko hari kumvikana intwaro ziremereye cyane. Amakuru aravuga ko ingabo z'u Burundi FDNB ngo zarahiriye kwigarurira iki kibuga cy'indege cya Kavumu mu buryo bukomeye cyane. Uku rero kugaba ibitero hano Katana biri mu mugambi ngo kwigarurira iki kibuga cy'indege kugira ngo byibuze bizere ko bashobora kwigarurira uyu mujyi wa Bukavu. Nubwo Intare za Sarambwe mbona nazo zari amavubi magingo yangaya, amakuru aravuga ko iyi mirwano yabereye aha Kamole yivuganyemo abasirikare benshi ba FARDC magingo yangaya ndetse n'ingabo z'u Burundi, nubwo hataramenyekana umubare. Biracyagoranye rero kuko urugamba na n'ubu ruracyarimo. Hagati aho rero nubwo umutekano wongeye kumvikana muri aha Kamole, ariko amakuru aravuga ko FDNB ishaka kongera kugaba ibitero simusiga ku kibuga cy'indege cya Kavumu baturutse muri parike y'igihugu ya Kahuzi Biega, n'ubundi aha ni muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'Amajyepfo. Nuko urugamba rumeze magingo yangaya rero, Uviraho nta kintu kiriyo kuko ni operations zikomeye cyane M23 ikomeje kuhakorera nyuma y'uko itangaje ko ishaka gufata ino teritwari. Ntabwo turumva ibitero bindi hano mu mujyi wa Uvira. Nayo makuru ari guturuka muri Kivu y'Amajyepfo. Yitwa Joseph Kabila Kabange, nyuma y'uko yohereje intumwa kwa Donald Trump gusobanura impamvu Tshisekedi ngakwiye kuva ku butegetsi. Uyu Kabila yohereje intumwa yitwa Kikaya bin Karubi. Uyu nguyu asanzwe ari umuntu wa hafi akanaba n'umujyanama we. Amaze iminsi rero ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yageze muri ibi bice cyangwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuye mu mujyi wa Goma, aho yari ari kumwe na Joseph Kabila Kabange. Magingo yanga i Washington DC hamaze iminsi kandi hanabera ibiganiro bihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro rero Kabila aherutse kugirana n'abaturage magingo yangaya mbona byaratunguranye cyane, kuko uyu Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari byinshi yongeye gutangaza. Uruzinduko rero rw'izi ntumwa za Kabila hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
mbona barahuriranye na Moise Katumbi Chape utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo, nawe aheruka kugirira rero uruzinduko muri iki gihugu mu rwego rwo kugira ngo bongere ngo kubaka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Noneho reka dukomoze noneho ku kijyanye n'amasezerano. Yego. Ubwo ikibuga cy'imirwano turakinjiramo nyuma. U Rwanda na Kongo biri mbiri kabisa, mbiri. Noneho i Washington ho hitegezwe ni ibirori cyangwa se umugeni, yego, umuhango. Umugeni azacyurwa cyangwa ubwo umugeni nari amasinya. Birashoberana. Gusa tubanze turebere hamwe. Kongo yongeye kugerageza cyangwa se kwipima. Yego. Yongeye noneho, gusa mu bigaragara u Rwanda rukuntu rufashwe ku ruhando mpuzamahanga. Seyase birasa nkaho Kongo yari yarabiteguye mbere. Ahangaha muri Rekasa ho rwose Kongo byayishobeye. Yego, u Rwanda rero kuwa gatanu tariki ya 13 Kamena nibwo rwashyikirijwe inshingano zo kuyobora uyu muryango ushinzwe kurwanya ikwirakwizwa ritemewe ry'intwaro nto muri Afurika, Rekasa. Ni inshingano u Rwanda rwafatiye mu nama ya 11 y'abaminisitiri b'ibihugu bigize uyu muryango yabereye i Nairobi muri Kenya. Kabisa kwa William Ruto. Yego, ni intumwa zakiriwe na minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu cya Kenya, Dr. Vincent w'imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inshingano zakiriwe na minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, ariko ubwo waje kubakira w'umunyakenya ninde nawuzemo nabo umutaramu yamuduhaye, ariko gusa ni inshingano bamwita Kipchumba Mukomeni. Yego, inshingano zahawe minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Dr. Vincent Biruta, washyikirijwe ibendera ry'uriya muryango ndetse n'ibindi bikoresho byawo yabishyikirijwe na mugenzi we wa Kenya nyine, Kipchumba Mukome. Yego, u Rwanda rwafashe inshingano zo kuyobora Rekasa, ni RECSA cyangwa se RECSA, urumva ubwo ni spelling. Noneho mu bigaragara ni inshingano u Rwanda rwari rukwiye kuba rwahabwa, kuko n'ibindi bihugu uretse Kongo byifuzaga ko u Rwanda nyine ruhabwa izi nshingano, kubera ko u Rwanda rwafashe izi nshingano zo kuyobora uyu muryango ruzizimbuyeho Kenya, rugomba kuzungirizwaho na Tanzania. Yego, rero minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yasohora itangazo aricyo yabivuzeho. Ubwo ni mu izina ry'u Rwanda. Yatangaje ko rero mbere yuko u Rwanda ruhabwa izi nshingano zo kuyobora uyu muryango Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yari yaragerageje kwitambika none ko u Rwanda rushobora kutazihabwa nyine, cyangwa ushaka ko u Rwanda rutazihabwa gusa bibi byose. Yanditse agira ati ni ngombwa kumenya ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongeye kwinuba igerageza no kurwanya ko u Rwanda ruyobora Rekasa. Ku bw'amahirwe imiryango yose muri Afurika ntishobora guterwa ubwoba cyangwa kugirwa igikoresho n'ubutegetsi bwihebye bwa Kinshasa, ubutegetsi bw'ibyihebe. Ni ukuvuga ngo ni nko kuvuga ngo ntabwo Rekasa yakabaye, ntabwo yaba nka Seyasi cyangwa se CEEAC cyangwa se Sekasi. Yego, magingo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urabyuka ko yagerageje no kwitambika u Rwanda ngo rutayobora uyu muryango wa CEEAC, nyuma y'uko rero mu cyumweru gishize n'ubundi babikoze ariko bikanga neza. U Rwanda rwese runabyikuramo, ruravuga ati ibi ntabwo birimo akajagari, birimo ibintu bitari byiza. Yego, nta butabera burimo. Ni igikorwa cyababaje u Rwanda. Bwanasanze Foronahita rwitahira rwose, icyo navuga rufata ibyemezo bikomeye, icyemezo cyo kuva muri uriya muryango. Urabizi ubwo u Rwanda gufata ibyemezo byo kwikuramo ni ikintu rumenyereye. Urabizi Ububiligi bwari bwagiye mu murongo wa Kongo, n'ubu nuko bimeze. None buri guca uruhinga nyuma bukinginga Museveni ngo nyaboneka waduhuje na bariya abantu, watwunze nyaboneka mwatubabariye. Noneho buruhimisha ngo bwa bufaranga bwahaga igihugu cy'u Rwanda, ngo bahimisha u Rwanda guhita bayahereza igihugu cy'u Burundi. Niho bacurikiye rwose. Ejo bundi Maxime Prévost
akora ingendo mu karere, muri Congo, muri Uganda no mu Burundi yagezeyo cyane Yego. ahura na Neve. ariko muri Uganda nta kindi cyari kimujyanyeyo uretse ko wenda n'ibihugu byombi byasinye amasezerano buri Bubiligi hari uburyo buzajya buhugura ngo abasirikare b'abanya-Uganda ariko icy'ingenzi ntabwo ari amasezerano ahubwo byari ubusabe kuri Museveni waduhuje na Perezida Kagame waduhuje n'u Rwanda twongera tukabana niki cyatuma tugarura umubano mwiza hagati yacu n'igihugu cy'u Rwanda kandi wibuka ko bafata iriya myanzuro yo gushinja u Rwanda ariko Museveni wabuze igisubizo yabahaye yego ati bizigwaho birumvikana ko abatumwa aho arabazi cyane ndetse Ububiligi nabwo burabizi ko bwarengereye kubera ko nibwo bwagarutse inyuma uravuga batari ko ubundi ubwo na EU muri rusange European Union nyuma yuko yafatiye n'ibihano bamwe mu bayobozi ba gisirikare u Rwanda ndetse na M23 bavuga atari ko Kongo namwe mufite ikibazo mukeneye kuvugurura imiyoborere yanyu mubanze mushyire ibintu ku murongo politiki irimo akajagari birajagara yego ubwo rero u Rwanda kuba rwaragize gutya rweta rwikura muri CEAC yego byaje bikurikira hari hashize amezi atari menshi na 2 na 3 rusezeye Ububiligi roti turangize munsi nahaga muri rekasa rero iyo Kongo yitambika bigakunda nabwo rwaye gutarugera gute ruvamo withdraw cyane mu bigaragara rero ibihugu byinshi bizi neza agaciro k'u Rwanda uri kumva mu gihe bihuriye narwo mu muryango runaka cyane yego ntabwo hari ko kuruhara kuko babonye neza nk'irekasa izi ibyo CEAC yahombye ubwo u Rwanda rwagiraga gute rwasezeraga yego ngo utaribwa ntarinda cyane yego hanyuma rero Bwana Nsanzimfura Jarimura yego amasezerano y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni amasezerano abantu benshi bifuza ko yasinywa abandi ku rundi ruhande abanzi b'amahoro bati ni bizambe harimo na Tshisekedi nyirizina nyine bavuga ati yego ariko none se si we wikururiye donc barashaka intambara irangira paka ikomeza mpaka avuye paka asoje manda ye urumva ejo twababwiye uburyo urumva Amerika ngo yifuza yuko ejo leta zunze ubumwe za Amerika twabwiye uburyo zatangaje ko ngo zifuza ko u Rwanda na Kongo byagirana amasezerano y'amahoro vuba cyane rwose muri Kamena cyangwa se byatinda ntibirenze byubuze Nyakanga uyu mwaka wa 2025 byatangajwe n'umudiplomate ushinzwe umubano wa Amerika na Afrika ari ambasaderi Troy Fitrell ubwo yari mu nama yo kubyaza umusaruro umutungo kamere wo muri Kongo. Ambasaderi Fitrell yasobanuye mu cyumweru gitaha amatsinda ya technique azafasha impande zombi zirebwa n'ibi biganiro kugera mu kindi cyiciro kiganisha ku masezerano y'amahoro kandi ko rwose na Katari ngo izaba ihari. Ubwo noneho intambwe zose zatewe intambwe zose zitezwe zishingira ku mahame u Rwanda na Kongo ndetse na Amerika byemeranyijeho muri Mata uyu mwaka ngo azafashe ibihugu kugirana ubufatanye buzatuma haboneka amahoro arambye. Agira ati rwose twakoze aya mahame, ati ubu twajyaga impaka kugushyira aya mahame mu ngiro, ati turacyategereje amasezerano y'amahoro muri Kamena cyangwa se Nyakanga. Ubwo rero mu diplomate yaravuze ko nta gikwiye gukereza amasezerano y'amahoro, agira ati icyo Amerika yashyize ku meza ni ingengabihe ikarishye y'ukuri, ati nta gikwiye rero kubitinza niba tugiye kubikora, ati tubikora ubu, ati ntabwo dukwiye rwose gutegereza ameza yacu ngo tuyicareho dutegereza amezi 6 kugira ngo habe indi nama. Ati rero ubwo tugomba kubikora vuba. Rero nyuma y'aho u Rwanda na Kongo byemereje ku mahame ngenerwaho, Perezida Donald Trump wa Amerika yagaragaje ko afite icyizere ko ibi bihugu bizagera ku mahoro, ku masezerano y'amahoro, kandi Kongo n'ibihugu bituranye bizabyungukiramo. Troy uyu yanashimangiye ko u Rwanda na Kongo ari byo byasabye Amerika kubihuza kuko byari byizeye ko izabafasha gukemura amakimbirane bifitanye vuba, bityo ko rwose nayo iharanira ko iyi ntego yagerwaho bidatinze. None rero Minisitiri Nduhungirehe nabonye avuga
ko yavuze ibisabwa kugira ngo n'ubundi aya masezerano y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asinywe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Gusa biragoye. Yego yavuze ko rero birimo amananiza cyane rwose. Ati u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yego, ati tugiye gusinya amasezerano azashyira iherezo ku bibazo byose bimaze igihe hagati y'impande zombi, azashyirwaho umukono igihe ibiganiro bizaba byatanze umusaruro ufitiye inyungu buri wese. Hashize iminsi hari ibiganiro byitezwemo uruhare biri kugirwamo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Katari, byavugaga ko rero mu kwezi kwa Kamena hagati aribwo aya masezerano agomba gushyirwaho umukono, bigakorwa imbere ya Donald Trump ari muri White House. Yego. Nduhungire rero ubwo yasubizaga ubutumwa bwavugaga ko nyine aya masezerano hagati y'impande zombi azasinywa muri iki cyumweru, yavuze ko nta tariki irashyirwaho kuko ibiganiro bihuza impande zombi aribwo bigitangira. Ati nta masezerano rero azasinywa muri iki cyumweru, ati mukuramerwe mu isaho kuko tariki ya 15 Kamena 2025 nibwo i Washington DC hagati muri Kamena yari intego nyine yari yiyemejwe mbere y'igihe nyine aya masezerano ashyirwaho umukono muri White House, aribwo nyine byabaye na ngombwa ko bigendana n'imiterere y'ibi biganiro. Rero yakomeje agira ati nyuma y'ibiganiro bitandukanye kuri email hagati y'Amerika na Kongo n'abayobozi b'u Rwanda, ati ni ibiganiro rero by'imbona nkubone hagati y'itsinda ry'impuguke, ubu nibwo bigitangira. Intego rero ngo nuko habaho kuganira ku buryo butomoye bushingiye kandi kuri kongera amasezerano nyine ko yasinywa, ndetse n'amasezerano agomba kumvikanwaho nk'uko Minisitiri Nduhungire yabitangaje. Rero nyine bikemezwa, ibihugu byose bikabona gushyiraho umukono kuri aya masezerano. Yego. Rero kugeza ubu ngubu urugendo ruganisha kuri aya masezerano rukubiyemo ibintu byinshi bigomba no kubanza gukorwa mbere y'uko aya masezerano ashyirwaho umukono. Muri ibyo harimo ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kubanza gukemura ibibazo by'umutekano bibangamiye u Rwanda, by'umwihariko ikibazo cya FDLR. Iyi FDLR igishinze imizi hano mu burasirazuba bwa Kongo, yahawe ubundi buhungiro mu Burundi. Ati u Rwanda ntiruzigera rushyira ikaramu ku masezerano cyane. Uyu rero niyo mbogamizi. Amerika yanasabye u Rwanda guhagarika ubufasha ruha M23 ndetse no gukura ingabo ku butaka bwa Kongo. Yarazifotoye se? Ku kijyanye na FDLR ikavuga iki? Ku kijyanye na FDLR ivuga ko Kongo ikwiye kureka gutera imikoranire ndetse no gutera inkunga uyu munsi. Ariko kwikubitira ibanza kuvuga u Rwanda cyane. Ako ni akabazo. Urukumva question mark. Ku rundi ruhande Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isabwa kandi gukora amavugurura y'imbere mu gihugu agena uburyo rero umutungo ngo uzajya usaranganwa kugera ku turere twose. Yego. Ibi kandi bizajyana no gukora amavugurura mu miyoborere ajyanye no kwegereza ubuyobozi abaturage. Kuyashyiraho umukono rero nibirangira, Amerika nayo izasinyana n'ibihugu byombi ajyanye n'ubukungu. Kuva Trump rero yajya ku butegetsi, ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi nibyo yashyize imbere kurusha ibindi. Amerika ivuga ko aya masezerano azasinywa n'ibihugu byombi hagati y'u Rwanda na Kongo, ni ukuvuga ko nyine aya masezerano azagirira akamaro Kongo ahanini. Yego. Ndetse Amerika nayo ikungukira mu bijyanye n'umutungo kamere wa Kongo. Harimo n'umushinga wo kubaka kiriya ni ikiraro. Yego, urugomero rwa Rusizi ya gatatu. Rero magingo yanga Amerika ivuga ko ngo u Rwanda rufite narwo umutungo kamere mwinshi burya, rukanagira n'akarusho ubushobozi bw'ubucuruzi no gutunganya amabuye y'agaciro, rukaba kandi runafite n'ubushobozi mu bucukuzi no gutunganya amabuye y'agaciro, rukaba rufite n'uburyo mu by'ukuri nk'uko babivugaga, uburyo buhamye bwo kuyageza ku isoko mpuzamahanga. Byagiye bigaragara ko nubwo u Rwanda rutarusha Kongo amabuye y'agaciro, ariko rwo ayarwo rugerageza no kuyashyira ku rwego agurika kandi akagurwa neza afite agaciro. Kongo nta ruganda ifite rutunganya aya mabuye. Rero urumva ni kimwe mu bikomeje kugenda hanavuzwe ko habayeho gusinya amasezerano, byaba ngombwa ko u Rwanda rwajya ari rwo rugira gute rutunganya aya mabuye y'agaciro, yego, akagirira ibihugu byombi akamaro. Masad Boulos ni intumwa yihariye ya Trump mu bya Afurika, ati rwose u Rwanda narwo rufite umutungo kamere n'ubushobozi
hamwe n'amahirwe yihariye mu bijyanye n'amabuye y'agaciro hamwe no mu bijyanye n'ubucukuzi. Ati rero bitari ibyo gusa, ahubwo ati no mu bijyanye no kuyatunganya no kuyacuruza. Uri kumva? Ubwo rero amasezerano y'ubucuruzi agena ko sosiyete zo muri Amerika zizashora imari muri Congo ndetse n'izindi zo mu bihugu by'inshuti za Amerika nazo ziri gushishikarizwa kubikora. Ubwo rero Amerika ivuga ko hari sosiyete ziri mu biganiro byo kuba zashora nibura miliyari ndetse na miliyoni 500 z'amadolari ya Amerika muri Congo. Ubwo rero uruhande rwa Amerika muri aya masezerano y'ubucuruzi hagati yayo n'u Rwanda ndetse na Congo ngo ruzajya rurebererwa ngo n'ikigo mpuzamahanga cya Amerika gishinzwe iterambere n'imikoranire mu rwego rw'imari ni DFC. Yego. Urumva ko ibintu bitoroshye rero. Hanyuma reka turebera hamwe. Ubwo se turavuga ko ari bwo bwa mbere Ubuhinde buvuga aho buhagaze ku bibazo by'u Rwanda na Congo? Ntabwo ari ubwa mbere. Birasa nk'aho ari ubwa kabiri cyangwa inshuro izirenze ebyiri, kuko Ubuhinde ni kimwe mu bihugu nabo bikurikirana politike ya Nyafurika bijyanye nabo n'ubucuruzi bahakorera. Ubuhinde rero bwavuze aho buhagaze ku kibazo cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Yego, ni umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuhinde ushinzwe Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'iy'Amajyepfo yitwa Ngonishri Mayank Singh. Uyu yavuze ku mwuka mubi umaze iminsi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, agaragaza ko igihugu cye gishyigikiye ko ibibazo byakemurwa binyuze mu nzira y'ibiganiro hagati y'impande zombi. Yego, yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri ya 13 Kamena cyabereye ku biro by'iyo minisiteri. Ayo makimbirane rero hagati y'ibihugu byombi yatewe n'uko Congo ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 uyirwanya no kuvogera ubutaka bwayo, mu gihe u Rwanda rubihakana, ahubwo rukagaragaza ko Congo ariyo yifatanyije n'umutwe wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994 umutwe wa FDL mu migambi yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. So uyu Mayank Singh avuga ko ubusanzwe aho Ubuhinde buhagaze iyo bigeze ku makimbirane hagati y'ibihugu bitandukanye hirya no hino ku isi ari hamwe, ko budaca urubanza ku birebana n'ishingiro ry'icyateye ayo makimbirane. Ati sindi bujye kuvuga ku by'ishingiro ryayo kuko ntari bwumve impande zombi ngo hanyuma nshe urubanza ngo numve ibimenyetso mbisesengure. Ati byo sindi bubikore. Ati kubera iki? Kuko impande zose atari abana, ati ni abantu bakuru. Ati rero urumva, ati ni abantu bakuru, ati ni ibihugu bifite ubudahangarwa mu kwifatira ibyemezo hashingiye ku mateka ndetse n'uburyo bumva ayo makimbirane. Yongeyeho ati twebwe uko twumva bikwiye kugenda mbere na mbere, intambwe ya mbere ni uko hakwiye kubaho ihagarikwa ry'imirwano ubundi mukicara ku meza y'ibiganiro. Ati icyo nicyo cya mbere rwose. Ati kandi aho niho twahoze duhagaze kuva na mbere, haba ku by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, iby'Uburusiya na Ukraine cyangwa ibya Israel na Palestine. Ati wakubwira uwakubwira wese kugira icyo uvuga mu izina ry'Ubuhinde ku makimbirane ayo ari yo yose, ni uko wavuga uti muhagarike imirwano. Avuga ko uko byagenda kose igihugu cye kidashyigikiye ko niba hari ibibazo bya politiki byakemurwa binyuze mu mirwano, ahubwo hari n'ubwo usanga rwose hari abijanditse mu bikorwa by'iterabwoba byo kwica abaturage b'inzirakarengane. Avuga ko atari ko ibibazo bikwiye gukemurwa. Ati nta kintu cyaha ishingiro gufata intwaro ukajya gutera ubwoba abaturage b'inzirakarengane. Niba ufite ubushobozi tangiza intambara. Ati uze turwane mu buryo bwiza tubikemure, naho kugenda hirya no hino wica abaturage kugira ngo ibyifuzo byawe bya politiki bigerweho. Ati ni ikintu ducaho umurongo. Mu bihe bitandukanye rero ihuriro AFC M23 ryagiye rigaragaza ko rihangayikishijwe cyane n'ibikorwa by'ingabo za Congo zifatanyije n'imitwe irimo Wazalendo ndetse n'iterabwoba wa FDLR birimo byo kwica abaturage b'inzirakarengane by'umwihariko abavuga Ikinyarwanda, byagiye bigaragara mu duce twinshi mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yes, hanyuma ku kibuga cy'imirwano ingabo za Congo ngo zateye
yego mu ijoro ryakeye ryo kuwa gatanu shiro gatandatu yego mu bice bitandukanye by'umurenge byagenze bite rero bahakubitiwe nta kindi cyabaye inzego niho bakubitiwe cyane kuko ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC yego babyutse bagaba ibitero bikomeye cyane mu biraro by'inka z'abanyamurenge ibi biraro byose ndakubwira ko biri gucungirwa umutekano n'intare za Sarambwe ndetse na twirwanaho nyuma yuko bamenye ko FARDC ndetse na FDNB bashaka kwibiza inka. Rero ni amakuru atugeraho kugeza ubu ngo aravuga ko ibi bitero byagabwe ku isaha yo muri Minembwe, ku isaha ya Minembwe na Bukavu mu rukerera nyine rushyira ku itariki 14. Nk'uko ari amakuru aturuka muri bice aravuga ko FARDC, FDLR n'ingabo z'u Burundi, FDNB n'abazalendo bagabye ibitero bikaze cyane mu macumbi y'inka z'abanyamurenge. Amakuru aravuga ko rero bahakubitiwe mu buryo buremereye cyane kuko M23 ngo yari biteguye nyuma yo kumenya ibitero bikomeye cyane bari bari gutegurira muri Rugezi. Yego. Amakuru kugeza ubu ngubu aravuga ko M23 na twirwaneho ngaribo bari kugenzura ibice byose bya Minembwe ati kandi umwanzi twamwigijeyo twamwigijeyo. Amakuru arakomeza avuga ko abateye baturutse ahitwa kwa Mulima hari ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo z'u Burundi ndetse n'abazalendo. Yego. Iki gitero rero ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC bagabye kuri uriya munsi. Yego. Bivuga ko bahakubitiwe mu buryo buremereye cyane kuko gusa ntabwo byanganya nuko bahakubitiwe Rugezi ngo haguye benshi cyane. Aha rero imurenge ngo bahakubitiwe ariko hasize abasirikare benshi b'u Burundi ngaribo bahaguye. Biranavuga ko kandi amakuru kugeza ubu ngubu ahari nuko ibi bitero nubwo babiteye baturutse muri ibi bice byo kwa Mulima ariko hari n'andi makuru avuga ko bateye baturutse mu Bibogobogo berekeza mu Minembwe kuhatera ariko biranga bibi by'ubusa M23 basubiza inyuma. Nabwira abadiye kuva rero kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo M23 yongeye kuhangana n'ibitero bikaze hano Rugezi igenda ibisubiza inyuma n'ibitero byagabwe mu duce twinshi tw'iki gice gusa byarangiye twirwanaho na M23 n'undi babisubije inyuma. Uruva ibi kubera hano n'ubundi ni nk'ikinamico twirwaneho na M23 icyo bari gukora ni defense, ni self defense, kurinda abaturage mu gihe bugarije. So gusa ntabwo coalition iri kure ahangaha biragaragara ko biza gukomeza gukomera cyane. Yego. Hanyuma indi mirwano iravuga muri Rucuro muri Kivu y'Amajyaruguru. Urumva ariko Rucuro hongeye kubaho kurasana ko numva bitoroshye. Habaye ibikorwa byo kurasa gusa byabaye gufata 12 ubwo iminsi 3 irihiritse barwana. Bararasanye urumva. Yego. M23 ngo yarashe ku birindiro bya FDLR, Wazalendo ndetse na FARDC hano mu ishyamba rya parike y'igihugu ya Virunga hafi ya Tongo neza na hano bambona Kagando. Bikavugwa ko nk'uko amakuru atangwa n'abaturage baho abivuga ngo ibisasu byaraswaga byaguye mu bice bya Kidodi, Kasari, Kagando no mu nkengero za Kirumba ya Bambo aho hari ibirindiro bikomeye bya Wazalendo ndetse na FDLR ababicanye. Guhera mu saa 9 z'igitondo kuva kuri iyo tariki nyine nibwo hatangiye kumvikana icyitwa makompora kabisa. Ibisasu bya rutura ngo nibwo byatangiye kuraswa bivuye ahitwa Kahunga, umudugudu uri hafi ibirometero 15 uvuye mu mujyi rwagati wa Kiwanja. Yego. Muri ibyo bikorwa bya gisirikare rero amajwi y'ibiturika yumvikanaga cyane muri ako gace ka parike ya Virunga bigatera ko ibikorwa by'ubuhinzi bihagarara. Abahinzi benshi bo muri ibi bice rwose ngo bahisemo kuguma hafi y'imiryango yabo kubera impungenge z'umutekano. Ntabwo ugeze bajya guhinga ngo barebe ikizababesha hejo kubera impungenge z'umutekano nk'uko umwe mu batuye Tongo yabidutangarije. Nibyo ngibyo aha ni muri teritwari ya Rucuro. Indi nkuru iri kuvugwa ntaramenya neza ngo byagenze bite nuko ngo yamaze gupfa rwose uyu General Rukumeta yapfiriye mu Burundi. Ngo yarashwe mu mirwano yabereye ikageregere hashize ibyumweru 4 yapfiriye mu bitaro byo mu Burundi ngazashyingurwa Uvira ku wa 2. Rukemata. Yego. Urumva haryo uramuzi Rukemata? Muzi cyane Rukemata. Ni bwoko cy'ingwe ni umuzalendo. Rukemata no umuzalendo. Noneho rero indi nkuru iri kuvugwa iraturuka Kisangani. Urumva ngo kubera ibibazo ngo kubera ikibazo gikomeye cy'umutekano muke Kisangani
abaturage bahisemo kwihanira mu gihe cy'amasaha 48 gusa. Abasore 3 bakekwaho ubujura ngo barishwe banatwikwa mu mihana ya Makiso ndetse na Mangobo. Urumva kuwa mbere nibwo ibi bintu byabaye. Yego. Urumva uwa mbere yishwe mu gitondo cyo kwa gatanu deja tariki 14 Kamena mu mudugudu wa Matete muri komine ya Mangobo. Polisi yagerageje rero ngo gutabara ariko isanga umurambo w'uwo musore uri mu muriro mwinshi. Umurambo rero nyuma waje gutwarwa n'ubuyobozi bw'iyo komine nyuma y'uko abashinzwe ubutabera bahageze bagakora raporo ku isaha ya 2:30 z'igitondo z'ijoro umurambo barera y'uwo munsi. Undi musore yishwe muri komine ya Makiso imbere y'ishuri rya Nepoko. Uwo nawe yashinjwaga kwiba telefone. Mu kanya hako guhumbya yakubiswe kugeza apfuye, hanyuma umurambo we ushyirwa mu muriro mwinshi. Polisi yagerageje gutabara ikoresheje ibyuka biryana mu maso mu rwego rwo gutatanya abaturage bari bateraniye aho ngaho. Mu gitondo cyo kwa gatandatu naho ibintu byakomeje uko nguko. Undi musore nawe wundi ushinjwa ubujura yishwe mu gace ka Block Cabine mu mudugudu wa Lumbulumbu. Bivugwa na haniwe kisangaye naho. Bivugwa ko abasore bagera ku 9 bamaze kwicwa bazira ubujura mu gihe cy'iminsi 12 gusa mu duce twa Makiso, Mangobo ndetse na Kabondo. Umuyobozi mushya wa polisi wageze Kisangani kuwa 4 yasezeranyije ko agiye guhindura copo akarere k'amahoro. Ariko kandi mu gihe cy'iyo mvugo inzu nyinshi zakomeje kwibasirwa n'abagizi ba nabi bitwaje intwaro muri komine ya Kisangani. Rumva ahazwi ku muhanda wa Lowau kuri wa gatandatu tariki 14 Gicurasi 14 Kamena 2025. Yitwa Apotre ngo twanyarukira mu gihugu cy'u Burundi tunanyarukira hanze ya Afrika. Apotre Mbayahaga yasabye rero abarundi guteranya cyangwa bagakomaza bakagurira igisirikare cy'u Burundi FDNB Sukhoi 57. Uyu Apotre Isidore Mbayahaga asigaye ari kwibere rya leta y'u Burundi. Yasabye rero abaturage b'iki gihugu guteranya bakagurira igisirikare cy'u Burundi FDNB indege y'intambara ya Sukhoi 57. Uyu muvugabutumwa yabigarutseho rero mu kiganiro cyo kugirana n'umwe mu miyoboro ya YouTube ikorera hariya mu Burundi. Muri iki kiganiro yabajijwe kuba mu minsi ya vuba umutwe wa M23 muri Repubulika Demokarasi ya Kongo waragabye ibitero, ngo wagaba ibitero ushobora kugaba ibitero ku Burundi ati bidatinze. Avuga ko rero ngo ntacyo uyu mutwe ngo ushobora gutwara iki gihugu. Yego. Uyu rero Mbayahaga yakomeje asaba rero abaturage b'u Burundi guha intwererano igisirikare cy'u Burundi FDNB kugura indege ya Sukhoi 57 cyangwa 57 Sukhoi Su 57 kabisa. Yego, yabafasha rero guhangana n'umwanzi igihe cyose baba batewe. Buriya rero u Burundi twese ngo tugiye hamwe buriya ngo buri rugo rukajya rutanga byibuze amafaranga y'amarundi 10,000 cyangwa 20,000 by'amarundi. Ati twatwerera igisirikare cyacu kikaba cyaguriza indege z'intambara za Sukhoi 57 zizajya zicunga imbibi zacu, ubwo n'umupaka. Yego. Indege rero hano rwose ari kumpamagara niba ari drone. Okay, ndaje nguhamagare. Komeye cyane rero kugeza ubu ngubu nta gihugu na kimwe kitari Uburusiya ku isi gitunze izi ndege, nubwo ibihugu nk'Ubuhinde, Algeria bivugwa mu bifite gahunda yo kugura izi ndege. Bivugwa ko rero igiciro cyazo kiri hagati y'amadolari 8,000,000. Izi ndege bazazifashisha mu biki? 110. Magingo ngani nyine izi ndege ngo bazazifasha kurinda imipaka no kurinda M23 kugira ngo itinjira mu Burundi. Yego. Uyu Mbayahaga kandi yagize ati ndi gutekereza ko Burundi bwagura izi ndege mu gihe nyine iki gihugu gisanzwe kitari gitunze zino ndege kugira ngo babashe kujya bahangana n'umwanzi igihe cyose. Okay.
noneho rero tunyarukire muri Iran. Bimeze biteye mu gihugu cya Iran? ibintu ko byakomeye ngo Iran yarashe kuri Israel imvura ya za misile zirasa kure. Yego, magingo anga byaba rero mu ijoro ryakeye aho barashe misile n'ubundi nyinshi kuri Israel mu rwego rwo kwihimura ku bitero karahabutaka iki gihugu cyayigabyeho mu rukerera rw'ejo ku wa gatanu. Ibi bitero bya Israel byashingwe bikomeye cyane kuko usibye gusenya ibikorwa remezo byayo yifashishaga mu gutunganya intwaro kirimbuzi, byaniciwemo abenshi mu bari abayobozi b'igisirikare cyayo ndetse n'abahanga benshi muri siyanse. Ambasaderi rero ya Iran mu muryango w'abibumbye yatangaje ko abantu 78 aribo bishwe, abarirwa muri 320 barakomereka. Mu kwihimura rero ku mugoroba, Iran yarashe misile nyinshi ziraswa na ballistic missile mu bice bitandukanye bya Israel. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekanaga ibisasu byinshi bya Iran. Urumva biraswa cyane. Ibi bisasu rero byarashwe mu byiciro bitandukanye, biza no gukurikira n'ibindi bitero bya drone z'ubwiyahuzi Iran yagabye kuri Israel. Rero magingo ngaya kugeza ubu ngubu biragoye kumenya cyane ibijyanye n'ibi bitero bya Iran uko bingana, kuko byari ibitero biri kunyanyagira nk'imvura, biragoye kumenya ibyo ari byo. Cyakora amakuru y'ibanze arerekana ko Israel abanya-Israel 40 barimo 2 bakomeretse, ngo bari no kwitabwaho n'abaganga nyuma rero yo gukomeretswa n'ibi bitero bikomeye cyane. Ariko si ibyo gusa, kuko magingo ngaya Israel nayo yasa nk'iyihimura. Habayeho kwihimura gukomeye cyane. Abayobozi mu gisirikare cya Israel bakaba 20 nibo amakuru avuga ko rwose Israel yiciye mu bitero yagabye kuri kiriya gihugu. Gusa byabaye kuwa gatanu. Ibi ngibi ni ibitero Israel yagabye ikoresheje indege z'intambara zibarirwa muri 200 zirimo izigezweho zo mu bwoko bwa F-35. Kuri ubu rero Iran yemeza ko byibura 3 ba mbere mu bari bakuriye igisirikare cyayo biciwe muri biriya bitero kabisa, bamaze kwasiga ubuzima. Ambasaderi w'iki gihugu mu muryango w'abibumbye kuwa gatanu yatangaje ko abantu 78 aribo biciwe muri biriya bitero Israel ivuga ko yakoze igamije gusenya ahatunganyirizwa intwaro kirimbuzi muri Iran, mu gihe ababarirwa muri 320 bakomerekejwe nabyo. Bwana Nsanzimfura, tugara ku musozo, ndagira ngo nkumenyire ko mu bishwe usibye kuba harimo abasirikare bakomeye, hanarimo abahanga benshi muri siyansi ndetse n'abanyapolitike cyane. Yego, aba barimo Major General Mohammad Bagheri, wari umugaba w'ingabo za Iran zirwanira ku butaka, akanaba uwa kabiri ufite ijambo rikomeye mu gisirikare cya kiriya gihugu nyuma ya Ayatollah Ali Khamenei usanzwe ari umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Hari n'uwitwa rero Bagheri. Yego, kuwa gatanu nawe yahise asimburwa na Major General Abdurrahman Musavi. Yego. Abandi rero ni General Hossein Salami, wari umuyobozi w'ishami ry'igisirikare cya Iran kizwi nka ni Islamic Revolutionary Guard Corps, mu busanzwe rifatwa nk'igisirikare cy'ibanze cya kiriya gihugu. Uyu yasimbuwe na Generali Muhammad Pakpur. Yego. Rero wa gatatu wa Israel Israel yivuganye ni Generali Gromani Rashidi, wari umugaba w'ikirenga wungirije w'ingabo za Iran. Witwa ngo ni Gromani Rashid. Yego. Hari kandi n'uwitwa General Amir al-Hajizden. Yego. Wari ukuriye ishami ry'ingabo za Iran zirwanira mu kirere, ndetse n'uwitwa Gromani Rashidi. Goramari kabisa. Uyu wari umuyobozi w'icyicaro gikuru cy'ingabo za Iran cya Katam al-Anbiya. Yego. Cyahurizwagamo ibikorwa by'ingabo za kiriya gihugu. Usibye rero bariya abajenerali Iran yanapfushije uwitwa Al-Samkhan. Uyu rero yari umunyapolitike umwizerwa cyane wa Ayatollah Khamenei. Yego. Akaba kandi ari nawe wari uyoboye ibiganiro byerekeye guhagarika gukora intwaro kirimbuzi Iran yari imaze iminsi igirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yes. Hanyuma mu bahanga rero harimo Fereydon Abbas, wabaye umuyobozi w'ikigo cya Iran gishinzwe ingufu kirimbuzi.
hagati ya 2011 ndetse na 2013 mbere yo kuba umudepite hagati ya 2020 na 2024. Yego, abandi rero harimo Mohamed Mehdi Tehranchi wari umuyobozi wa kaminuza ya Azadi Tehran, n'uwitwa Abdulhamidu Bonmashur, ngo yitwa ngo ni Abdulhamid Minouchehr Hadat. Uyu wari ukuriye nka data bisaba kwihagata, mwita Minouchehr. Yego, uyu nguyu ngo ni Minouchehr. Yego, Abdulrahman Minouchehr. Yego, uyu wari ukuriye ibijyanye no gukora intwaro kirimbuzi muri kaminuza ya Shahir Beheshti. Yes, Ahmad Raza Zorfagari wigishaga ibijyanye no gukora intwaro kirimbuzi muri kaminuza, ndetse na Amir Hossein Feki nawe wakoraga imirimo nk'iyo muri iriya kaminuza. Amazina y'aba bantu nyaboneka bisa bajya batugurira akafanta cyane, twinjire tugasoma kugira ngo aya mazina yakumaramo umwuka cyane. Ubwo rero akeneye ko tukomeza kubakurikiranira ibijyanye n'amakuru yo kuvuga mu gihugu cya Iran ndetse na Israel, iyi ntambara ya Iran na Israel turaza gutegura momo cyane. Yes, reka ngushimire cyane Bwana Nsanzimfura Jarimura. Akoze cyane Bwana Fogika Inamura. Dushimire cyane abakunzi bacu, amakuru n'ibiganiro byo kuri uyu muyoboro nakagaruka.